Yes, alright. Kabisa reka ngo ikaze nizere kumeze fresh sana ngo wayikaze mu kiganiro cyakanya nibo twumva uri mu nce zitandukanye z'igihugu ndetse abantu batwumvira bari Kenya, Uganda, Tanzania mwese reka mabwire ngo big up to you cyangwa se reka mabwire ngo ibihe byiza cyane. So it's update hano kuri Waraserutse TV Rwanda. Nitwa MC Robert Main. Nizere ko rero wamaze gukora subscribe. Uri butarayikora akaba aribwo ubonye ino story bwa mbere kuri urubuga rwa YouTube rwa Waraserutse TV Rwanda. Reka mubwire ngo ukora subscribe right now. Men mbahuzaniye update uzi ibimaze kuba mu kanya. Mwari mwagiye mubona ku mbuga nkoranyambaga umugabo akaba umuhanzi urangiranwa hano mu Rwanda ndetse uri kubikora neza kubera uburyo yitwara, bamwita Ken Soul. Man, uyu muhungu yarakoze ariko ibyo ntago ari byo binzanye. Nje ukubwira ko uyu Ken Soul ubu tuvugana yari mu rukiko, ari mu rukiko agiye gusezerana. Rero ibyaje kuba rero ni agahoma munwa. Yagize gutya yitambikwa umugore yaje kwica ubukwe bikomeye cyane. Undi avuga yuko Ken Soul atemerewe kuba yasezerana. Igihe gitifu yafataga umwanya yagize ati se ari uwemera cyangwa se wumva buno bukwe budakwiye kuba kubera impamvu ze runaka yumva afite kuri iyi miryango yombi. Uyu mukobwa rero akaba ngo umugore wa Ken Soul w'ibihe byashize akaba yazamuye urutoki ku rwego rwo hejuru, aravuga ati ibi ntago biri bubeho. Reka nze byose mbikumanukanire byose ubwire inkuru ya nyayo. Sasa gasambi tera gatebe hanyuma nanjye nze mbikubwire byose uko byakabaye. Bayita Waraserutse TV Rwanda, ariko banza ukore subscribe kugira ngo makuru n'ibiganiro bitandukanye bikomeze bikugereho 5 utwumvira unyuze aho ngaho. N'ubundi kuri uru rubuga nta handi hantu ushobora kunyura, ariko kuri page ya Facebook turahari, n'izindi mbuga nkoranyambaga TikTok, Instagram, we are here. Yes, hanyuma ngayo nguko cyane. Reka nze byose mbive imuzini muzima. Ikaze mu kiganiro. Umugore rero ngakaba yagize gutya agahita akitambira akagira ati jewe ntago nemera yuko Ken Soul ashyingiranwa cyangwa asezerana n'uyu mukobwa. Bamwe bati kubera iki? Umugore rero yatanze impamvu nyinshi. Zimwe mu mpamvu rero uyu mugore yatanze ni impamvu zishingiye ku mibanire y'uyu mugore nawe hamwe na Ken Soul.